Pediang Singapore Pisa Jisen Sha ke MCS Gospel Preaching Channel. Ublain kurku ya kiba bat kiba bang ban sengap ya ka keten ke jangu. Ka khubor ka bang yo menta ka sengi ke deshpang ngalawan henrei pim pediang yanga. Ujisu uang ngalawan ha ka kerteng ukpa jonga henrei pim pediang yanga. Lada uwei pat unwan ha ka kerteng la ka jonghi ya uta pin pediang. The Gospel Yonis San Sapulai. Ujisu ula keren ye kini ki kenten hagi jiu na Israel namar bakim pediang yau ba udai uta ubala pha da ublai. Naba ya ubala pha mau ha uta himngai. Gospel Yonis San Lai Hupra. Ulawan syaki ki laki jong bat kita ki badai laki jong kabamut ki Israel kim shem lepediang yau. Gospel Yones iwei khatwai. Kiciu kila kentaj yau Jisu kila knyum yau namar ba uong ngalong uta ukpu bawan hiar na beneng. Kila ya ong une umdai utau Jisu ukhonu Joseph ya ubau kupa bat ke kemi jong ungi itu hato kumno te ba uong ngalawan hiar na beneng. Gospel yang Yohanes Ndreu sapu wai du sapu ar. Shushu Jisu uong haki. Shisha nga ong hapi. Lamda phi bam ya ka do jong ukhono breu. Bat ba phi di ya ka snam jong u. Phimdon ka jing im halade. Kumta kita ki jiu kilaya sait paralok hi. Kiong. Kumno une ula ban ai hangi ya ka do jong u ban ba. Gospel Yonis Ndreu San Poar. Kijiu kim sngaw thu ya ka ba u Jisu ula kren haki hakata ka por. Kijimut jong ki kilong de kumwai. Kadaw kolong namar ba kim ngai ba u Jisu udai ukhun jong ublai. Kijiu ki ban Jerusalem pat kiong. Une umlong uta uba kiyawat ban penyap no. Hato kita genong sensyar kilaya tip sya ba une ulong ukris. Ya une ngi ya ithu nang no ulong. Henry anda unwan uta ukris. Amdan batip nang no ulong. The Gospel Yonis. Anong menyo kot ke ba arusan tu ar penyo. Kijiu ki mudur ba uta ukris unwan hiar pet na beneng. Habayo i kmat jongki. Kumta kilaya artatin haka bangait hau Jisu. Bat kingait ru daga baong. Uta ukris anda ulawan. Hato unle kambon ki kamba. Ban ye kiba une ule. Gospel Yonis nyo life way. Kim ngait bat kim pediang yau. Bat kim tibru bau Jisu udai ukhono blai. Ubalas le umesaya kijiu. Kane kejia ya kijiu hadu kine kisngi. Namar latap matla ya ki khmat jongki. Ya ki jingmot jing perkhat rupa ro. Wat hakapor bau Jisu ulai rung ha Jerusalem kum us imro. Kim ithu yo. Kishu ya pertama la daga baong. Hosana. Long bala kerku ya us im ki Israel. Ubawan haka kerteng utra. Penban kita ki parsi. Kilai kren perlok ki om. Pio i. Bap himla le ruem. Hak mi kepertai kala let bot yu.
Gospel Yohanes kunang khat ar hadu khat khandai. Ki Pharisi kila ting yo bagi jiu kin lejbut ya ujisu. Handrai ki shuya but bat pertamat la hakato kapor. Daya kane ka juk kada ba ujisu ulayam naga benta ke Jerusalem. Uyam naga benta ke temple. Handrai uyam naga benta ki jiu ki Israel. Namar kim yo iya ke buram jong ublay. Namar kim don ke jingai hau. Ujisu ong haki. Hakmi ye ke ying jong pi. La i no hapi ke ying ja. Ila wan Syam Matius. Lanong ba ar kulai kot ke balai ko pra. Kabamut baki jiu kila longkum ke ying ja kaba shong briu shu. Don nong sumar shu iki. Kila light lan kat shabapoy kat shabalap. Kene kerja shisha kumta namar ublay ula bitar iki bat kilamat shibun ki kordit ba nado unyopo edi. Ujisu uong haki to katap hin yo isu yang amenta namar kim ngay tat anda hin long bala kerku ya uta ubawan haga kerteng utrai. Kamu tat anda ki Israel kin khot ya ke kerteng ujisu. Gospel Matius ar pulai ke khot ke balai kendai. Tena kata kecing kentaj ya ujisu nadu keto kepor hadu mentah. Ki Israel kin semat ya kejing sensyar umrat kla. Kin pediang ya uta ukris lamler lane u antichrist hagi por banwan. Kumno kile kin pediang ya u kin ya te jutang baru. Naba pilaong ngila pelong jutang bat kejing yap bat kedujok ru ngidon jing yakut. Haba kejing sempat berselai kan yat lembah. Namar ngila penlong jakari ia kejing lamler. Bat hapok kejing lamler ngila bukri ia lade. Te kejutang jongpi kababat kejing yap on pendam no. Bat kejing yakut jongpi kababat kedujok kanamne. Ila ban Syam kitab Isia ar kupral no kot kebekat saw haduk kat pra. Hadin kejing yete jutang kin seyok bantai ke tempel balai. Bat kin kejing suk. Haba amdan kejing suk. Kat ku mujeri meya kerana gaban riu. Kat khot kebekat saw. Namar laisnem shiteng kin yok ban mane belai hapok kata ke tempel balai. Tetang syukut ki laisnem shiteng ke panengkong. Une umrat klau un syong ha kata ke tempel un le yelade kum ublay. Ila ban Syam ar Thessaloni ar sa. Day nang ta kain un pensange ya kijiu. Nagaba ai jingknya. Stop the sacrifices. Kat kum Daniel kendai arapnyo. Umrat klau antichrist. Un pak penyap shibun kijiu ha kata kapor. Bat day hapok kane kapor. Kijiu kin sasyai jingmut. Ba pleng une umday ukris. Handrai tang ukris lamler. Bat umesaya lamler. Te hapok kata kapor kan. Kin khot ya ublay. Ban pelaj yakin na kata kecing cencar pak. Kepempat julong. Na bendang long kepertai. Ngelaban Syam Matius arku saw. Arku way. Bat kim syania syu. Ha uta ubala syok yaki. Handrai kin syania. Ha utrai ubakoi ki Israel. Isaya cipo kedekot keba arpo.
Hoi ki Israel kila jentut, hau ta umau ke jing jentut ke bamudu Jisu. Naba kim shem labe yaka da ke jingai hanrai da ke jingle ki hukum kain. Kat ko mesti Paul skinang rum, kunang bakandai lai pheu hadu lai huai. Hanrai la kataru ong u apostol Paul ka jingduai jonga hau blai naga bantaki Israel kalong ba on penim yaki. Sti Paul skinang rum shpau iwai. Lana on penim yaki Israel. Hadin ke sitiyau ke bakhatu kain bala ong da utania Daniel kandai arbnyo. Anda kumtate on penim yaki Israel baro. Ila ban shem sti Paul sinong rum khat uai arpusan. Kane kalong go jutang jonga haki anda ngan kit yaki pop jongki. Sti Paul sinong rum khat uai arpunyo. Ublay da kabanta kaburam kucungo. Amen.